Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebasiloku poler kelas aserapa asaku nurhikmah sebasiloku Seku Nurul Makfirah Kaseku Jumrah. ya sebasiloku eloka mebu bepa onde-onde mbami paeke bui. Filosofi ande-ande poleripong ada londe larega riasem mebu londe naya bepa onde-onde mancajua pak denuan saraku aman dalee tenang ka riawa larega dekna labu betuana dalee manenungang padai onde-onde nareko manasui dekna labu naikia mawangi tasedi-sedi mauni engka gola celah rilalana bepae dekna palebui makuni ro pak denuan rilaleng ada ugie tanaritu lalongang dalle matanra natuli mawan riase nia bahang-bahange lebu puno kaluku paru pandam pasta gola celah peje Nenia pakakasae urim patapisi katoang sinruk kaca. Sokoi kaluku purae riparu 10 menit. A few moments later. Patamai lak bu punu setengah doko. Napa alaki wae pala napa campuri si bawa panda pasta. Tupai wae pandange rilabu pulue tacede-cede angkana sileoi manengna na uleni rilebu-lebu. Alaki cede labu pura ramai napa liseki gola cekla napa ripalebu-lebu. Nakopura maneni ripalebu-lebu nasuk ni wae angkenan rede nekon rede ni patama ni onde-onde nasuk ni angkena mawang. A few moments later. Nakopura maneni ri akak ni napa risapu kaluku. Alhamdulillah jadi ni bepa onde-ondeku. Betul bisa.